Hano mu mujyi wa Kigali abantu bose babishegeye ndetse bari no kubetinga. Bamwe batangiye gushiraho amafaranga y'ikirenga bagaragaza buryo ki igihugu cy'u Rwanda aricyo kigiye kuba cyagwegukana iyi Champions y'isi muri rusange. Ni amarushanwa ategerejwe ku rwego mpuzamahanga, ni ku isi hose muri rusange. Turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 uwo mwaka w'2025. Ni itariki itegerejwe kugeza magingo aya ngaya, imaze iminsi itari mikeya itegerejwe cyane by'umwihariko n'isi yose muri rusange. Ni Champions y'isi yose, ni irushanwa ry'amagare rigiye kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda ahazwi nko mu mujyi wa Kigali. Nyemerera nkwereke impamvu abantu bakomeje kugenda bagaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo kigiye kuba cyakwegukana iyi Champions y'amagare. Ndakwisabira kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo kuba wadukandira kuri iyo buto ya subscribe niba utarayifungura. Ese urabikora gute? Urakanda kuri iyo buto yanditseho sabone cyangwa se subscribe, barahita bakwereka ako kantu kameze nk'inzogera uri buze kugakandaho, bahita bakwereka amagambo 3 yonyine uri buze gukanda ku kajambo gato ka mbere. Aho ngaho uraba uduhereje ikaze, natwe tujye tuguhereza umwanya, ubundi nkuramburire izi page z'amakuru zikomeje kugenda zigaragara ku isi hose. Nimba wabirangije nanje nguhereje ikaze, misere nakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nkuko ubyifuza. N'abatindiye reka duhite duhera mu gihugu cy'Ububirigi. Kugeza maginga ya Ababirigi bamaze ko bakwimanukira, dore ko bo baraye banageza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu tuvugana bari mu mujyi wa Kigali. Igikomeje kugenda gihangayikisha abaturage basigaye mu Bubirigi ni amavideo akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zabo. Biravuga yuko bakigera hano mu gihugu cy'u Rwanda batangiye kugira ibibarangaza. Basanzeyo indangamirwa nziza cyane, batangira kuba bazigotana mu mahoteli. Ese nk'umuntu ugiye gutwara igare yurira iyi misozi yo mu Rwanda, dore ko ikigo cy'u Rwanda bacise urw'imisozi igihumbi. Umuntu ugiye kwirirwa anyonga igare ndetse akanarara ari nyonga atangiye kuja mu ndangamirwa gute? Nacika umugongo se araba agitwaye igare? Bamwe muri bo amadolari bazanye yo kwifashisha muri iyi minsi igera kuri ingahe iri buze kuba yafata icyumweru cyose, biravuga yuko bashobora kuba bagiye no kuyamara. Kugeza maginga ya bitangiye kuba ibibazo, amakipe amwe namwe atangiye kuba yagaragaza yuko atari buze kuba yagaragara mu irushanwa. Nibwo twe tumaze kwakira amakuru meza avuga yuko igihugu cy'u Burundi nacyo kigiye kuba cyakwerekeza hano mu mujyi wa Kigali kikaza muri Champions y'isi yose muri rusange. Byari byaragaragaye yuko cyo kitazigera citabira irushanwa bitewe n'impamvu turi buze kugarukaho. Naho President Antoine Tshisekedi we yakomeje kwanga kuva ku izima, yavuze ko atari bwigere arekura abanyonzi biwe cyangwa se abakurusi biwe ngo baze hano muri Tour y'isi yose iri buze kubera hano mu mujyi wa Kigali. Ayo makuru nayo turi buze kuba twayagarukaho. Ese ni iyihe mpamvu nyamukuru ikomeje kugenda ituma yakwanga kurekuza abakinyi be ngo baze nabo batangira? Ese aba bazungu bagiye kuba baza kuba bakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda bari buze kuba bashobora kurira izi misozi zo mu Rwanda? Biragoye cyane. Basanzwe batwarira mu bihugu by'iwabo ahantu harambuye imihanda nziza cyane, dore ko no mu gihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite imihanda myiza cyane ku isi, ariko irazamuka cyane, iraterera. Sinzi ko bari buze kubibasha. Nyemerera turebere hamwe ibintu bigera kuri 5 byatumye abantu bakomeza kugenda bagaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo kigiye kuba cyaba icyambere kuri iyi Champions. Bikomeje kugenda bigaragara yuko igihugu cy'u Buganda nacyo cyamaze kuba cyarekura abakinyi bacu berekeje hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ikibabaje nuko bashobora kuba bitwaje amarozi. Ese iyi Champions niza kuba yakwivangamo ibintu nk'ibyo ngibyo izaza kurangira gute? Igihe cy'icyumweru ni igihe kirekire cyane. Bimaze kuba byatangira guhwihwiswa yuko Excellence Paul Kagame ashobora kuba yazanye abarozi cyangwa se abapfumu kugira ngo azakunde yegukane iri rushanwa. Ese ibi ngibi nibyo tugiye kuba twarebera hamwe bigera kuri 5 byatuma igihugu cy'u Rwanda cyegukana iri rushanwa. Guma hano ngusobanurire nkuvire imuzi n'imuzingo ibyaya makuru. Igihugu cy'u Buganda nacyo bimaze kugaragara yuko gishobora kuba nacyo kigiye kwitwaza amarozi kugira ngo gikunde cyegukane iri rushanwa. Ariko ndahamya ntashidikanya ko
abantu bakomeje kugenda bashinja Excellence Paul Kagame kuba yazanye amarozi kugira ngo akunde yegukane irushanwa. Ibyo bintu byo ni ibihuha batangiye kuba bakubita, kuko abakinnyi be bafite imyitozo ihagije ku buryo bitagomba kugira ngo bazane indi myuka mibi yo kugira ngo ibe yakwifashishwa begukane irushanwa. Afite abakinnyi bamaze igihe kirekire bitoza kurira imisozi yo mu Rwanda, cyane ko bigiye kuba byanabera mu gihugu cy'iwabo. Ntabwo biri bubatungure, nta hantu hari bubajene, bakoze imyitozo ihagije. Nyemerera turebere hamwe uko biri buze kurangira.